Wamkelekile kwi-presentation yethu. Kule presentation sikhuluma ngokuthi yini umehluko phakathi kwama-equations nama-functions. Umehluko phakathi kwama-equations nama-functions. Akucabange ke na ukuthi yini umehluko phakathi kwama-equations nama-functions. Equation ingangena kwi-function. Kodwa equations versus ama-functions. Ama-equation nama-functions akuyona into efana ncamashi. Kodwa kukhona ama-equations angaphinde abe ama-functions, kukhona ama-functions angaba ama-equations, mase kukhona ama-equations angeke akwazi ukuba ama-functions. Ama-equations nje qha. Kube khona nama-functions angeke ukwazi ukuba ama-equations, ama-functions nje qha. Uma sicabanga le ndaba singathi asidwebe lonto ngiliza sizothi lona umhlaba wethu wama-equations. Ebese siphinde sidwebe omunye umhlaba sithi ke lo mhlaba wona umhlaba wama-functions. So nje ubona imihlaba yethu ewuthulu umhlaba wama-equations nomhlaba wama-functions. Uyabona ukuthi la phakathi nendawo ayathintana, aya-overlaphana lama-functions. I-equation singathi into ekuthiwa mhlambe u-x plus 3 equals 10 ngoba siyatshela ukuthi u-x uma sifaka u-3 kuwona sizothola u-10. So nje into esinikiwe leyo thina kuzomela substitute inumber ukuze sithole u-10. U-x wethu ukuthi u-10 sifike kanjani ukona. I-function ungayiveza inoma yini, ungayiveza njengesibalo noma ungayiveza njengesithombe noma mhlambe i-function ungayiveza njenge-graph. I-function asidwebe i-graph yethu represent i-function. Kule graph 1 2 3 1 2 3 ama-x variable lawo. Ebese ke kwi-y axis sizothi u-f ka-x noma i-function ka-x ebese sithi 1 2 3. Asidwebe nje noma yiphi graph la sizodweba nje uline onangu-0 wethu wa-x uline noma umuphi nje ogwegwile. Ebese kulo line siyabona ukuthi uma u-x u-2 kwi-x axis ku-y axis u-y u-3. So u-x equals 2 input yethu ebese i-output u-y equals 3 ngoba kule graph yethu siyabona ukuthi ku-2 i-x axis ku-y iba ku-3. Singaba ne-input futhi ke yokuveza i-function sithi mhlambe sinosuku lesonto asithi ngo-Monday. Ngo-Monday i-output yethu asithi sidla cereal, mhlambe sidla ama-cornflakes, mhlambe sidla ama-Weet-Bix. Mekuyo noma iliphi usuku ke elingalona uMonday, i-output yethu sizothi mhlambe sizodla i-meatloaf. So siyabona ukuthi ngo-Monday le i-function yethu ithi sidla cereal ebese noma mapha amanye amalanga kudliwa i-meatloaf. I-function ke leyo engayona njalo i-equation eyi-function kuphela futhi no x plus 3 equation engayona i-function. Asike senzeke i-equation engaba futhi yi-function. Awuthi ngicabange ke ngempela le i-equation engaba yi-function kungaba into ekuthiwa mhlambe efana no y equals x minus 10. Y equals x minus 10 une-input ne-output njenge-function kodwa futhi uyi-equation ngoba usinika i-variable esingayazi ekumele sithole ukuthi iyini.